Hegel, Devlet Atırkı, Ukurdi, Doktor İsmet Konak. Tarihi mordemi esası dı ideoloji sero yeno ronayene. İdealizm u materyalizm. İdealizmdir ruh, cevher yan idea esta. Yani ni ideolojide koki herçi gridayı hezi ilahiyo. No ideoloji bu taybeti Almanya yan Prusya'da zaf vlabiyayivi. Misal filozof Immanuel Kant temsil karani ni ideolojira yevbi. Goreye disipline xozadı harmoniyo ki bideste estiya ilahi yeno avan kerdene esto. Herçi tena bu akılli neno zelal kerdene. Goreye Kanti çeko ki tebere sinore akıllideyo sey numeni yeno zanayene. Tebere Kanti de filozofu bino ki Almanya'da idealizm pavut Hegel bi. Labele Hegel'i de materyalizm zi est bi. Vendikare ey Karl Marx'i no sey materyalizmi mistiki penas kerdene. Rıhmo ki Hegel'i de fikro materyalist est bi, ey de heyle ikoniji est bi. Gore formülasyonu Hegel'i devleti esası formeke ideayo ki hurt biyoya. Loma o manaya ruhi barkeno devleti sero. Hegel'i dinamiki devleti sey keye u komeli çarçeva idealizmi de erznayene. Sınıfa feodalı u kraliye Prusya bımbarek diyene. Kek sınıfa burjuvayan kavmiya Hegel'i na sınıfı serozi tayi cigerayişi rayra berdi. Vaştene ki hiri dinamiki yani devleti sınıfa feodalı u burjuvayan mabene xodu aşt bebe. Bu kılmi Hegel'i de bımbarek diyişe statüs quo'ye eştbi. Çiyo ki formülasyonu Hegel'i de zaf bala antene serdestiya krali bi. O qeti vera monarşiye hukuki bi. Fikriyayene ki vaştisi krali esası vaştisi kuvveti ilahi yani cevheri nimetiyo. Eke selahiyeti krali yeno sinordar kerdene o vakt kuvveti ideaizi yeno sinordar kerdene. Hegel'i konteksi merdim u devleti de itaat formülü kerdene. Tümme eydi devleti sey deus ex machina asayene. Yani devleti tımsey hızırı resena hetkariya merdimi. Karl Marx'i no tevr çendre rehni kert. Gore Marx'i devleti hette esasira vayriya taybeti ya. Loma Hegel vayriya taybeti paveno. Oncina Karl Marx nuşeno ki koleyi obje biyayişe vayriya taybeti ya. Hegel'i de ikon kerdis, Marx'ı da ikonoklazm eşpi. Devlet Atırkı da idealizm. Çarçeva teoriye Hegel'i de teni paradigmaya devlet Atırkı'rı bu evne. Serdesli Türkiye ikon kerdiş yan idealizmi Hegel'i Eurozi Türkiye'de aneke za bikere. Koleyiye komelire ferskene. Paradigmaya xo ferskene. Zerreye na paradigmada dizdiye, felbazi, kaybazi, kolonizasyon, xızani, berrayiri yeni pavutene. Serdestan bütçe eşşari kelemçi kerda. Vezaret eşşari grüti bine bandora xo u pe ihaleyan sermaye xo zedinene. Seni ki Hegel'i vat devleti sey xızır resaya hilekaran. Dijdi kek gam erzeni nameye heqizi şuhulnene. Deste inandı Kur'an qet kemine veno. Misal Erdoğan her ki kısikenu nameye heqi qet zvanı xora nenanoro. Pergali xoy poyeyi pe nameye ideyayı nameno. İtikat sey kamuflaj yeni şuhulnayene. Paşti dayoği yeni be ehlak kerden. Erdoğan u pavutuhane zı bini sivana baveriydi 1 milyon doların be rayiriyi kerde. Yevzi domani xo tevrini prosesi kirdi. Name Bilal Erdoğan'i hema yeno vireşari. Xora pero diktatori vinayi. Mavazı Kazakistan'da Keneki Nursultan Nazarbayevi, Dariga, Dinara, Özbekistan'da Keneka İslam Kerimovi, Gulnara, Kerimovazi teori prosesi be rayirivi. Otokrati seba tım kerdişi sistemi xo hem domanani xo şukulneni hem zi şaroku paşti danudzu hem pare pastaya be ehlaki kene. Qaso ki Hannah Arendt nuşena rejimi totaliteri paşti dayukhane xo be ehlak kene ki
î hemparê suçanê xwe bikere. Wextê îdareyê Erdoganî de bê hukukiyê sembolê sistemî bî. Xora devleta Tirkê de kanûnê bingehî û faşîst eşt bî. Erdoganî ozî darduye. Kanûnê daristanî amer ronayene. Kam ki hezdar û kesê bînî geno binê bandora xwe. Nû nîzam miyanê mafya de est o. Devletin nika bi destê endamanê mafya yena îdarî kerdene. Î kes jî hesap nedane. Dozgerî û dadgerî kerdê pavtoxê keberanê xwe. Qesrê Erdoganî yeno sey ziyaretgehî hesip nayene. Dozgerî û dadgerî bî şovalyeyê nî ziyaretgehî. Wezîranê Erdoganî bê rayirî kerde, wezîfeyê ra ameyê girewtene, la dîvanê girşide ne ameyê muhakeme kerdene. Çike hezê hukukî çîno, la hukukên hezan est o. İdarî karan seba maldar biyayîşê çi nekertke. Kanûnê îhaleyê devletê çendreyê ame bedel nayene. Homa ki Partiya Edalet û Raverşayîşê ne ame bî iktidar seba pêkerdişê yêwiya Ewropa kanûnê îhaleyê vê ciyayê bî. La hikûmetê Erdoganî no kanûn vîst serrandê fekafek disê rê avurna. İhaleyan de felbajiya girsê amê rametene û der û dormeyê Erdoganî maldar bî. Rejim kaos ra mirt beno. Rejimê Erdoganî kaos ra xwe mirt keno. Eke nîzamê hukukî bibo, Erdogan ganiyo hesap bido. Coka o hukukî geno binê linganê xwe. Coka Erdogan hiyerarşiyê normal nas nekeno. Nî konteksîz de tenê maddeyanê kanûnê bingehî Tirkiye analiz bikirime. Mavacime maddeya sev çarînê de yeno nuştenekê serok komar serê devletê yo. Yêwiya şarê Tirkî temsil keno û ca ardîsê kanûnê bingehî çimdar keno. Gelo nika Erdogan goreyê na madde tê gereno? Mirdim sey serê devletê tê negereno. Qasê serê sermayedaranê ki dijdî kenê tê gereno. Eke yêwiya şarê Tirkî kamiya Kurdan teşmil kena, o vext serê komarî oncina çendrê nonor binpay kerdo. Ey bi defayan Partiya Demokratîk Şaran rê HDP rê terörist fat. Rixmo ki partiyê legala Erdogan veçînîtuxanê partî rê terörist vano. Yani yêwiya şarî letî keno. Sermiyano ki kanûnê bingehî binpay keno, senî ca ardîsê kanûnê bingehî çimdar bikero. Maddeya kanûnê bingehî ya bîna ki zafî yena binpay kerdene, sew hîrist hêştina. Madde de nûsiyeno ki dadgerî wezîfeyê xwe de xweserî. La Erdoganî dadgerî girewte binê serdestiya xwe. Destur nedano ki î bira xweserê bigere. Çend dewayan de inan sero teda kerde. Misal devaya Selahattin Demirtaş'ı da Erdoğan sey dadgerî tegera. Çendrey vat Demirtaş terörist oyan suçdaro. Koti düvey ve esto Erdoğan ucadı zama beno. Kuyt juris. Rejime Erdoğan'ı da maddeya ki bu vaştisi gırsi yena ca ardenı maddeya sövvist hautiniya. Na madde vera irade-i şari kurdi pe beriye ame şukhulna yene. Qevete ki hukuki vrazene kanuni vera düşmanın xo şukhulnene. Gore na madde kemi zedi pero şaridariyane kurdandı qeyyumi ame ica kerdene. İ qeyyuman se heramiyan bajarane Kurdistan'dı berayiri u dijdi kerde. Çıkas müşterek şariyek eşt bir grevti beni vayriya xo. İ se şungane ağuyane ki hegay kartolan çin keneye. İ teyna berayiri nikene. Hemen vakti erisi erzane şari kurdi zikene. Misal qeyyumi elihi çend roci veri peykere cigerxwini darduye. Veri cu qeyyuman herisi peykere Ahmed Khani u name celadet Eli Bedirxanizi kerdbi. Felsefe Kant'ı ameyene persayene. Kuyt juris yani hak çiyo. Bu kelime qeyyumi politikaya qirkera bina. Saye ay Erdoğan'ı serdestiye xo neura avan kerde. La na politikazi
Erdoğan'ı ne seveknena. Boria İsrafil'i seba cinena. Müzeya diktatörane merdeyandı cayı xo do bigero.